Cienge mubunge wa Ntoka kaunti ya Embu narombete thirikari gutigira ni kuthingatira mibango na mirandi iria yambagiria na gutigira ni kurikika wega ariuga bugatetheria muno antu maria matikumba gukinyira motungata ma thirikari. Rita Mwanikio Muchiri ena inu. Mutongoria wa atumia thiini wa kaunti ya Embu niwe Njoki wa Njeru ni uravoya thirikari gukorwo ikirumiriria mivango iria iri nayo kuri mwingi niguo gutigirira aria marenda utethio ucio ni magunika uria kuvatie. Mirandi te ya gutigirira ciana cionthe ni ciathi cukuru na andu onthe gukorwo ni maramukira utungata wa urigitani ni ya bata muno makiria kuri aria matarevota no ati ikaga ndiratethia aria mavatie gukorwo magitetheka ni undu wa gutura umenyo wana kana uvoti wa gukinyira mautungata mama. Uria ningiuga thirikari ugite ni 100% transition koguo ni wega nginyagia utongoria wa turari ukaroragia ciana iria itarathie cukuru ni getha ivote kuthie cukuru. Undu cio wingi naguo ni kwaririria uvoro wa NHIF tondu wana mangi twika ni marendo mathie cukuru susu wa makiria ma miaka 80 aivau ai murwaru ana kwani ambire kumutwara thibitari ana ruturari ugwa thibitari na korwa ina kandi ya NHIF ingekorwa ira ithi muno wanangi kuranire rutire na uga ningo mugatira kandi iyo no thirikari ni atwiririte uvoro wa kunyivanyithia marithima kandi ya NHIF kuma 500 wa mweri nginyagia 60 koguo ningira thirikari igerie kuvea via undu ucio nigetha ivate go actualize kana gukinyaniria undu ucio. Njoki ariti miario ino ari mwena wa nduri gicigo mbunge kia Runyenje kuria arathiete gutethia family itarevota na njira ya gutigira ciana ciao ni ciathi cukuru na susu uria umamenyagirira ni wagwata urigiti uria uvatie. Aciari a ciana ino ithatu makuire makiria miaka 6 mithiru na gutigira susu uyu wa makiria miaka 80 murigo wa kumarera. Na nituravoya thirikari nuko maturare kwina mathina mengi muno thirikari gakuvota ku identify cases imwe ta ino ikivitethagiriria ciana ino nundu wa mathomo mao ingikorwa kindu kia maana muno ciana ino cia tongoria ruciu koguo thirikari turamevoya itonye ivote gutonya na uko maturare imenye mathina maria maina kuma ngurani na makiria ivote ku map ciana iria itarathie cukuru na mamenye kiria kiratuma makoro matakuthie cukuru ni ndwi. Guku andu onthe gukorwa magitaro kumenyerera andu ta aya matari na uvoti na njira ya kumava kiria marenda kana kumetanira kuri thirikari niguo mavote kugwata utethio. Na nevo tukite muthenya umuthi twita ayuthi kuonania ati umundu wetu kuri ciana ino umundu wetu thiini wa muci uyu na koguo na njira ingi ayuthi gaturarua natwe tukorwe twina moyo wa umundu moyo wa gutethereria na makiria aria matai na kiene aria matai na kindu nundu wanatwe gutina mundu atevu ari anjuga ati ni kuringana vinya yake thiini wa muci ucio aratweka kuvoa kila kitu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Muchiri.